Fullback, number 3, Colin Murphy, and number 4, Kieran Lynn. The half-back line. Tráchtaire go barcaí chun chóir Glenisk an Sathairn dulach bór cúnta í bhálaí de cluthe leithcheannis na glob in rád na Sóisir idir Emitigh Listowel ó Kerry agus Leathardán Mhic ó chunta bhío. Well champíní connachta meachta gine champíní cúige múna mar barca neomh agus well an aimseir anamhatha fadatá cúnta bhálaí neomh agus mar lé fiachant anamhatha mar barca an Páirc anamhatha chomá leis an báisteach bhí tithin sun le seachtain na nós an Páirc fiachan go húnta ar fad agus sin na súl go mór leis an cluiche idir an rá ar an tránhóna. Cormíd aiger dúis ar an Lahardane Mhic sa ó gúnta bhío agus mraint atharthe dianta son rimis an cahabh áir de tránhóna agus tag an Barry Leonard isteach sa líne lán chúil an áit Declan Lengan ó sin nachrú díanach a bhí dianta cub sa líne lechúil tag an Chris Rowland atá ag tosnú agus cahabh gansaí ifid a fití ar a rámin áit éadán Cronin agus tosníon James Mahan Erin nach hat slat me túlar sin tránhóna im ráid an bhar fad agus cumasach as speisiis na stúr na himre do cuman Lahardane Mhic. Is fiochan sa líne lánta sach tránhóna tá fear nua istígar imime le cearnóige colle ifid a fithe ar a rámige dar a bháilt agus is sa chúne ag cahabh gansaí ifid a fithe héan sé Adrian Leonard a bheith istígad son tránhóna. Fiachant ar an Emitigh Listowel tránhóna be sé tun amachtamach de barc mar a bhí luitecha cúpla lá hin sa chlár agus well fiachant ar a son anna láidir fad siad a lá an so caithal cín istíg sa chúl fellar a bhí gimmart le UCD gan dát agus a fiachant siad na líntin son Niall Collins istíg lán chúlaí a tránhóna an les captéin i midóir an bheit se hé siúd. An mochel lá na Páirc tá Joe Grimes fear a seall i gimmartí sa gorca gan dát é siúd a cahabh gansaí ifid a hocht taobh le dar a líhí. Chun tosig tá Shenandoah an Iran Ger McCarthy ar glíhána cahabh gansaí ifid a déch me súla sin be sé timppla na Páirc fad tránhóna agus istíg tá cúpla duine dain séireach istígad sacha. Brian Sweeney cahabh gansaí ifid a tídiagar a rám agus a fearsa chúna le David Keane me súla sin an berta go sun an háachta ar an Emitigh Listowel tránhóna agus é a stúr na himar istíg na cúnaí agus é anna hain séireach nuair a héidir thóir isteachúcha réitóir léonú fá sé hunsan na lá na Páirc is den caham na pingine leis an há cheaptéana am hunsan. Réitóir an léanamh an takethe an slíomhfad síos ó cúnta ardbacha tránhóna Kevin Falloon agus well ar a lína tránhóna ag Fintan Pearce ar lína bhánaige agus Margaret Farley ar a lína eile agus é sun ag meadsúla go chéanrad am chuir a barcas mar bhí lute meallar a barca gom ar a dí fiochan go húnta ar fad agus nach mar go chéanrad réig an ráir na meachtasteach le chéalanis chun an chúpla rud dédigí anamh agus well chéanrad díantanis a chuní féidir faci anamh is chun éonrad a chaharú agus bheith an réitóranis a sédan a fedóigan is gan second bháin na stócha fiochan tin siad an so She's in the notice if you can check couple clear will immergen and good decent well Emitigh Listowel wieder sto comport gama a tacht cheat kuige moon wurde kill within son or horkig nordinele in the do agus wurde kilumni on kunta and clár we score more meat cho resource and loss in the kuige schachtiag le do or tevel den skill so if you can Lahardane Mhic wurde son wasn't son the grave connachta well we an the yakadika a gunni mindach na gali wurde kick in the erike and cluson chi a do and son eklichnig an counts in the nede agus goin na hawn wurde wurde son chi de le hen do yeag na score na resource again hard and so some the sulinish in the score a resource cut or reached in over so the roll in the tugwig or on the v in the Michigan.
agus bhfuil ar an bhí an creachtna sa an is agus an réitóid pigus os na líorthóid in is agus ní fadhain in is cahabh an líorthóid isteachad sa agus bhfuil Casúlagun go mé go chéine go baile a fada geansa agus an sibh súla go mór leis an geansa há Bertar hís an sunna Listowel hí sa caiintleo ar maidin san Dino sé agus Kieran Húlahin an Bertacha ag súla go mór leis a gluhesa Trán hóna agus bhfuil mé de fada istas na háthir má an sun cíime go ceanna bháin diantan san aige Lahardane bhí céil an sun críndíide chun go havan áda a bhí fihin san darhailt i mé hemachal na Páirc gus be mesúla is céan nachrúile bhfuil diantacha a má san Edinburgh agus cíimiid an bádor an dhéanach mar seach sa húla san na ganzathe bhfuil áhann sanige Emitigh Listowel bín se le gcónaí cahabh ganzathe buí ach bhfuil se de fadin is sa céimiid is na ganzathe sin buí has san Carcolór Trán hóna bín se le gcónaí cahabh an dasan ceapas héinge meach ahrú le déanamh ar na bháin atá ach níl réitóir fanacht leis an mádor meach síos san agus bhfuil be córna gaí ní dolan goin an roiin échar sa cafar arágul stocha bit Carúla Listowel an sa chéadla an count an bortige Lahardane bhí céile mo lá na Páirc sa bhí héine agus san crumme síos san James Mahan gandát sé gailte le John Mahan agus an iseo John Carty meachtar an siide Listowel an Celmore Grísáilta stechan san na chaid glantad san agus bhfuil bhí sé sin an árdar fad cá be go réitóir meachtar stacha caiintin san an glanad san diantaige Barry Leonard Bhí sé súl go meach líor hóit an na tachtasteach fada sin count an glanta sosaige chun bhfuil go réitóir meachtar an caiintin sa bhfuil ní dóla go raibh réon malíiseach sa íorlacht san ach bhfuil Bhín talis an san nach raibh carta éigen tá brunnig an réitóid san Bhí sé brunna ceapas hénig go chuirta éigen teann ach cíimiid in is cadéir go réitóirní dóla go mé an carta bíon is súla san ar réon malíiseach san íorlacht san chun líor hóit na háilteach Barry Leonard tínta Edinburgh san agus bhfuil cíimiid David Keane has sig sa chúna an san a chuiristeach an íor ní sé mar réitóir meachta an caiintin is an sa le Sean Keane sa a carta éigent le teachta sa agus bí cinnte de san an réitóir meachta an caiinte leis an leabhar mothige bhí carta buíon sa bhfuil carta buí cinna cartaíonnta an réitóir san chafárá agus bhfuil fad é síos na Páirc sa strach á dhéanamh sa le lá na Páirc dar a líhíonn sanna meachta góir fer ath neic leis Trán hóna Bertacha strachan le chéile sa agus bhfuil beigur dí anna cheanna sa An chiad cúpla nómad be go chuine stocha tóiste agus go chuine dianta gorín slachtan sa agus ní féidir éon órlach a thógad sa agus bhfuil sé taachtamach leis líorthóid sa níos seachúna fearachlan líorthóid sin Barry Leonard meachta seachan Jo Seachtán san agus bhfuil Seachtán bhfuil slua má bail héisteachchan san Trán hóna neomh agus sé sú leis an gluthesing bhil sé sin caiiltin sanna go Lahardane bhí céil tá bhil sé bail hé suas agus bhfuil sleánnathe ar a dalabh san agus bhín tála an san líorthóid sin na hátarnéis bhfuil an losacha is tí san glóisteachta sa ceapas héin go raibh kick séir san ar sé finartíní dúirtar réitóir fecin éair é bút ar neise go Emitigh Listowel sa taachtamach leis inis Niall Collins an glasceap déan fear a bhíige mar gandát an miniúr chiaí á cúpla Craobh is tí an na fóca go siúd an count an glantamach sanna chu Jack Mhic é siúd a gimmart ar a glíháin Trán hóna an chodíine feidir ar leidóg sa an nach Craobh san na géirí líana immer go siúd agus bhfuil bhí cúpla duine rá go meach sé beidir a gimmart le chiaí isteach ag tús na bliana neomh a chfuil Emitigh Listowel déanana bhanama anna bh fada mo lá na Páirc san líor hóin na hátarnéis an réitóir rá an líor hóin a thuirt suas pí beag bhar bhí útá éigen tarsúla tunna cos an count an piúáin dalhain sanna Cormac Mulvihill é siúd a gimmart léir leis an nahanslatan is críndíireach congracht an réitóir an féidir leis an deága chur ar a gceann an count an seáta stachaige bhfuil sé sinna fiochan go má bhfuil bregur brat bána meachta an áda den chiaadúir Trán hóna an méid san diantaige téis ráneomat an méid san diantaige an Ferretson Cormac Mulvihill ceanna í as fachtan sannaige agus bhfuil Emitigh Listowel be se an hásta leis an tús sin inis fiochan sísan san an síos ar a daobh líonn Trán hóna Enda Murphy hamar banistóirlo hísan san Trán hóna agus John Heafy Billy Doyle agus gandát Marco sé hísan san ar a daobh lína chomacha có count an boltamach go bádór Joe Queenan bhil sin glanta ríistige Emitigh Listowel a denmh go mar dalamh go dísa sa chluhesa tu sé siar a ríistan samar ha brúd míte chá teachta a dianta go húnta chu fadan sanige Lahardane bhí céil lábhéigen de chur a gceansan agus an méid san dianta éhid a fihan san darhailt bhfuil ví cappa agus bhí sé ráte cog meach sé siúda mar stígur imime le ceandóige a chum tholána Páirc háise agus bhfuil tebla dar a líhí háise faoin drása an count an seoltaisteach leabhlacáiltan san glanta sosaige Joe Grimes fear a bhí hís a gorca gandát le cúpla bliana cha take bhile ríistenis chun bheith gimmart leis na lads a bhí sé gimmart leis na bhí sé óg sé siúda gimmar bhí gansaí chorcaí ar an rámaige chomá hís an san Niall Collins a meachtar an síis se chuúnan fear dain séireachan is Jack Mhic cadíana sé ceann deas tóiste chuir seach sa chuúnan sa há sé seo dain séireach mé féidir le Emitigh Listowel daon de hoscailte machcha an méid san diantacha déanta go húntaach an cosantóir san an count an na stoppa mar bhí sa súlan san go bheith báda le tachtan san ach annach raidúnta an cosantóir an count an glanta suirta sannacha is tígann san Kieran Lynn is tí sa chuúna déanta go húntaach aige san kick pass chuir bhera sa ríistan sa haige Lahardane bhí céil Bert Falca is tí go an cosantóir san a híann san sa
fresh Jojo Grimes and féidir leis for dagan haltar Gaunton ní féidir dianta go man son rístige Cosntóirí Emitigh Listowel Niall Collins ríst Edilir Hode fiechan suas Cadí anna sé trasna Raisha Joe Michael Kennedy ríst and Roigan úsáidig an ráir na so ná dasa sin í iscin to Mhór Bark Tráchtaire with gan doubt nulling na man anov agus well I'm sure on the yes has nus law Tsáoir hostel so Tráchtaire Councin Congrucht and Dave Line Cadí Jerry get right toward so well Pín tális le Barry Leonard and son about sanach dianta go maige Crumisha Jesus so ve well sin lag galore mar íocht lir hoch na Halter National son o Sean Keane which sin dianta gan ní had ar líhi vi an gan doubt Farran na had slatanis Jamie McVeigh and so they should go to gan doubt let Tim Kennelly gan doubt well Nor han to goite leis an Glaunton cadú ve go hastocha an a star agus tradiisiún so chuman atá ge Emitigh Listowel fiechan timppel na Páirc na Henricha ha Mhór Barc agus well Farran is David Keane is sa chúne sé siúd faidinis an countsa sé roiád amachchas stochail ar hótram agus fluchtrán be sé dachar an count na seolaisteach se chuúna se Sean Keane is sa chúne glóra iscin sigad sunas dianta go maithe an Cosntóir cha bhhaig tugus sé tíar a ríist anna chud Cosntóir sa bhreiscar a siarige Comna to Lahardane Peile agus trasna ríist a Raisha Jojo Grimes and Love and Ardigan dhéanastíigh na ráthúla sé dachar go maith Fecha capín wet Mhór Barc an cúpla páiste ar a báic iscin teach se chuúna inis Cormac Mulvihill sé siúd a chuir tús leis na scórna bhí sé sin ardgama mar íocht an sannach ní Dr. Réitor fecin éair be Kevin Filiúna ha muna fedóige Tráchtaire fiúg sé Gaunton an dalamh ha sé de rála mat san aclam so bhs go Tráchtaire achas cuma leis mar had Dr. Réitor leanúntaráig agus well se chuún ferile Niall Collins ag mar mó féin Barc Tráchtaire íocht an san lagama han san a cha glanta suas a rístan sanna ge ifide fithe dar bhil agus bhaid se meachtar a bhíún sí sin in tactica ha stálam Tá sé de fannachttííragus tá sé de mecht go tapige staach Jo an chúne fachtige Adrian Leonard son sleap de hóil an fachtige Adrian Congrucht an Dave Line Kieran Pierce Taobh leis Cadíanana se tá cá sé protégin na choir an glúisteach agus Luas ag na chuir stachanna Cosntóirí Tachtairneis se chun fer a chuir tús leis is be go láb an Ardigan Réitor ní bheith Strachaid Sheeran san háise ní Dr. Réitor fecin éair Réitor rá sásta go mansa leanút leis an immert an carta fadige Bhín táson le Emitigh Listowel mar cheappas hengaribh scór le tachtan son nú béir níos mesan á sun fós báda le meachta stachan sanna chu geoffar slapatá an council ardgam han son nach dúir well nadar Réitor seasta críndíle chongruachta ní héanmha sa bheith tuairtamach an son I bhí de an son Lahardane Peile sé laftas ní héanmha sa bheith tuairtamach mar ní a heroig Réitor an cíine sin in éair But these soccer sheesh and so Shane Emitigh well na Congruch and this Shach Emitigh Cotton Sagas and the house the Chluhisa and the house are fada and the happier fada you last score one going to hand your hood max so she's in the park it's up and you the trauma agus Lord the macht the stach agus ní hendi violation Reach Niall Collins and Mundalir Hode Kieran Pierce initially Lord your hood again contact the machas na cool head saw fachten son again Farroganson Michael Kennedy Niall Collins the end man son again Tahina Clahimore again Versa agus sé gimar leis na blianta John McCarthy well sin Shannon dúr níarn fa fasúlína se sin níos fearn san leis líor hódsan sin timppla leis na cúpla blian inis an dalhí sé benéil chiarí fé hen I ráhíli sa hocht nuair a bhudar Craobh na hen bhí jar na cúpla chluhéní taobh leis sin imre heige jar a stálam an council glanta machchan sanna cá níoch chuir isteach John chúna well Strathmore Green ar live gan doubt ar a chosan sanna ge fear gimar si sa chúna Brian Sweeney ní hen bha sin Tráchtaire mar se feardain séireach Brian Sweeney ar hainteil ar hód So the fiachan ter sean is well with more greer roig get council block out she's come out then go door glan so beag is so Joe Queenin if it fit earlier hoder east Dar Welch I came to stigel limmer card go door lumsa I'm here in the table the park as well either chill to the move churum stoch he's in the Dave Line he has to way and all so to machen echer council Congruch reached in Mhór gan out and Talav and so jaw fluch the to come han son get Cormac Mulvihill and the chuide ahar he team in the park again hÉireann Ní hebh has a bheith fiachan na hibrecha. Shelvin sanna Sean Keane I bhí cúigar a ráma gas eile stachan sanna Eddie Healy Farrell bhí gimart le minúr chiarí féile Eddie scór a hátan sa don chora leis an gan sanna agus an brapán ádathe rís teis hocht nómatí an glogad sa há scór le fachtaige Emitigh Listowel an báutasa a tachtó Farrell chúnan san Eddie Healy dianta go maithaige nach suas na Parkinson gan éine éachar fiachan dead agus an dorna núsáidige Harrison Drasnán Scór fachtaige Emitigh Listowel in special sásta leis an túis sin. Sure, have suas in so ge Emitigh Listowel na bhfuil ru dagan chuir stachar Brian Sweeney agus an costin a hage die himid Caderic an taobh lína an so gan cúpla nómat sé sin stocha dían go maithan san ifir a héin Jürgensen James Mahan bhí sé sin dían go maithan san meachta nádan ar hót nach tuairtamach a réist níl Kevin Filiúna tuairt éon órlach Tráchtaire a sé tuairta líor hót suas mar ní féidir é sin íanamh
Ní hen bhas bheith tuairteach is spegéireachta is seo crídíireach is dócha dahan slát amach chun máide. Tebh na lábh is so if the quick David Keane soccer his shees and chilled and counter a choristach by a Dakar gan out, Neil Enroy and a Mhór Bark and is vis a shula Mhór Bark and son, the stocky be off Loch and Cheshin, Achas come son, Neil Enroy and Echer and Mhór Bark as well, Counson Coramoon, son by a Dimach, the shin. In Chad Dakar the Stoch and Norvin and Lirhod, Floch the Mach, right order raw, we were digging. Her shula stiget son the Lirhod took his Dacharish to get Visha, Denton, son again, right order, Roger, then it doesn't cost and Tory, Rich Raston, so David Keane, Gosha, Irachtel and Ishit Sons, Nian, and their Rudon spot so be kin to the sun, Agus Corella Factor, Tishel, Nay, no, Martin Ishit so. Chief Winter Emitigh Listowel, Council Factor, if the quick Diagon son, David Keane, home kicks there, Agus kick a machle Tráchtaire Ishit so, or Joe Queenan. She macht Macho Joe und für hÉireann nicht kurz schnell Hot Cheese agus weil Neil Ennis fresh hier gestern Cossentori hat Brutus so Emitigh gemacht. Council Bolt machen Joe Lorna Parker an Lorna Parker an der Worgen Ryan agus a fiachen Temple hat Dara Welsh show gimmer come out on over the fair Rome get gimmer Temple Park is the gemacht get Council Kurstach John Khune le Kusna Broge nie Cheshin khun spiek halt necher Quant so gegen Cossentor ach tu hit Green die Harnash wieder Lorgler hat Vater Kurstach son ach nie Revenestig nie Lenestig nicht Adrian Miller Cash Skile Feg so ma hen Brogen necher get Cash Skile Feg maar chochs laat machen mal de Shearer Reich baut Vanelle und last captain in der so Aaron Murphy Trust and Reich is Carol is Tachto and Faraham on the Hokelish Godisa, Dara Walchinson, a Gimmer Kamagas, Cohen Vote, a Henshot von Keen, Hasha shoot, Congrach the Lirhod in Council Shotestach, Achkura and Moo and Son, well in here there, Ernaboli, it's son, Denomati Hoksha, Agus in Council Cura Air 4 and Sonaca, Chesh Denomati and Son. Agus well soccer his shees knees Farah, Emitigh Listowel, Hawkion Factor, or Nimmertico Count Factor. On kicks there and son Queen Dira Couple Nomato Hinnige, Farahun and son David Keane, kick Mach on the Hoppig Litogan, the Nishon Talk, Kahal Keane, Farah Gimmert, a V Gimmert, UCD, gone out, Le Couple Blaine and us, and the Hahinish and the Clahimore reached a shoot. Shearer Reich with the John Niall Collins, Farella, Clahimore, Emmerich shoot, Homa, Shearer reached on the host, the Cashel Vecorum, Hanish, and Talav, Fluch Gabahanish, Bruacher, Mador, and so. Tá Cossentori Emitigh Listowel ve Cuaramach an song an the Lirhod hort waha. Níl Rao an necher cut hasha the fiachan suasach níl Rao cut. Hasha Mac Trust on the park at son Denton again. A Fachtigan Fardain Sherrock Jack McKelliget. We shall shoot the piece of Hane fiachan during Cloheson. A VI yimmer to cut a grave here is. We shall shoot on the Fadvis on the Hokelish. He chess soccer to she's force and Mhór Bark as well. Couple Eroch Trom Kurastachanson, which I should facht her Nash Neil Lirhod force again. Lahardane Vicale fiachan suas in the park last captain and Aaron Murphy. Could he fair nach flat James Mahan Trastna Reisha Chur Jahorach Mahan the Gimmer Tron Hona Jarlath Mahan and Son every share Rom big shoot James Mahan Eden nach Slat because Shiksahune Matthew Mahan Homa as well Shin Lubber noch gemacht I glance so as Kadara Walsh Rish the false spots and it so or Cossentori and so come on Emitigh Listowel like a Stach John Hune John Matthew Mahan and Ish Kadiana Sha Cossentor Congrach to Jack McKelliget he shoot oh gama ach the Antigama son get Jack Horda and Council Tite agus e Schlaun he edit Oliverson hasha the Bakey Ganak limit so Capital Grave kicks there liberal son ach ni do retort facken her Chura Hagen the Stigen Ishige well in Council these dear on a rog will Chur fuck his Stigige Emitigh Listowel and Féidir Lirhod or Stach ach ni Féidir ach glance so the reach to get Dara Welsh Tron Hona well hasha shoot the Cursus and GPS and her Rome get Tron Hona hasha nga not Mhór Bark be in the Lirhod Council reach to Adalav Hen law necher stocha and Lirhod a Adalav agus well real von Toshtin is on new Sadig and Retod then to Gamahan son near the Hassan son ach dort Retod near event von Toshtin necher and son Cheshin Nearach son agus Shearer Reichad Lirhod and Ishige Kieran Linget so Kahashad of a Cuaramach and Ishin Somar will Retod macht among kind to Sole Margaret Farley and Mhór Davlini will ring the shul Niha she 5 technology the Hagen Retod Níl GPS ná ní hen GPS an éachar ach níl radio gobar an réiteoid an éach níl éon bhearg an réiteoid in Mhór Bark Tron Hona bí cinnte the sunshine radio beag a haige stígan na fóca go dtíon daobh lína sin eile ach is ásta go go tesin soccer tin isige Nis an ómíidir raigleis in immert sí faointige Emitigh Listowel gan ein scór fósaige Lahardane Vicale agus éachar seo Reisha Shear chun Shelvich Mad agus the Rasha Rees can spot again the Graf second develop now hin and Féidir Lirhod a Varison so Dente Gamahalkis and Cossentori and son Emitigh Listowel and Lirhod in the Chassa Keen Chivinson so fick dude Brian Sweeney over the Cheediger or Romige ha gortu egin the Kurstached
Counts boat which is boat Neil and Cossatora Diana Gamach and the Craobh to Mark Noon and son in Chago Hunto and your Hodge and a halt as Kinchi Venetian son Keho Schlauna Hasha Moho de Bark because the master of the Hunsi Nation saw Emitigh Listowel Hasha the Bragger or they can the Tráchtaire saw Moss Federlon Broga Horshis and Echer Targa Gouts and the son again Sean Keen a kite at son of Will Diantigamahan son of Cup Cossatori come on Vicail Diantigh Mahan your Hodge in the Chassa Temple and Marfiachan Temple in the park it's so Cormac Mulvihill a Crean Deer Shasta Mahol in the park and each show the Gimmer to Stigger in the car Nogan Echer and the Raw every car Diag Mas Malatamo a Joe Lord in the park is Shahuni Farah Gimmer to Stiggs Huna Adrian Leonard they talk him Mach and Spas again the Craobh Stig Mas Federlor thing and a lot to Mach shot Diantigh home to Hudson Jack McKelliget a Joe and Tráchtaire and son as well I get Emitigh Listowel in his top hole attack the Mach and summer Hasha the Master Stachsen here the as well the Hodgin Kite to reach and the Cossatori devil in the park at the end of Gama the Barney Shin Runa Suas Faravon Sheen to the Dalavatson Dr. Right toward Fack and Echer Eddie Brown and Ishkadi and Egedi Rasha Stachsalar I begin to initially attacked so every cardia Cormac Mulvihill count on the Ascor Stachsahun and so again Shahun Farley every Kuiger of Romagaba give me no Hassasha Sean Keen Shiksahuna and Mahajo Daralihi Lish of Rogan counts on Stray will Neil counts on Harrison Drastan and Echer August and Hiet count Kuramo again come on Emitigh Listowel and son Tachtov Roig Daralihi well Kaharu Katasachla Count 4 and son of Cochin or Gafolin, it's clár score, Emitigh Listowel, soccer hen, East Fairna coming, Lahardane Vicail, like as well. Elena Harule, Diana Foster, David it's so. Joe Queen in the initial month, Miller Hoded so, will check on the counter, Mach Father Leash, Malena Lorach, Ivy Hain Jürgensen, James Mahan Sheen to the Dalavatson, and Forsha Schlappenson, Tamelin Biogo Hinach well. Shane Loftus Foss or Galt and saw because the good to Malix, Kyle Shed and Bishonish and saw Yannick Marvi, Shay Shoe, the Tour to Machatson, August Yacher Shane, Shen, we can cart get to get right to it, son. Cormac Mulvihill and Nation, you're of Sherrow Hostel Shen. August if it a Hochtiagenson, Barry Leonard, Barry August Adrian, they're near and Kian and gone down to Nuftron Hona reached. You're other law Hostel Shen, Aaron more finish, Rasha Father, Jeshin Leglant to Source again, Emitigh Listowel, Talk, Hasha the Cormac, and Tal of Beofloch, the Antigamac again, Mulvihill and son. Reach Congracht and Dave Lee, Kasha the Van, the Hormach Tron Hona, Rasha the Stach Tron, Blooded and Gounsa. Reach at the goose hot. Elaine Row again, Kasha Mac Garensa. Counson Glanton son of Reach the Will, the Antigamahan son. Eddie Brown, the Antigamahan son again, Love again, the Hurler Hod. Kinnett and Dave Lee and son again. Maggie Farley is coupled in it. It's Tour to Machansa. Number Codina, Dave Lee, it's a door to right Tour, Kevin Falloon. And Cartiga Stocha, Hasha dan the Congracht and Bark, it's a and in the Harrison Lee, Nevach Trouble, the Stocha. Tuair Fáca Stigger Ríiste Emitigh Listowel and Federal Count Father Choristach Neil and Custom Torsa Fresh here and get Lahardane Vicail, a dear Rotigum as Shearer right count of on it's as well, Kinchi Vicail Dakar, Govulcha Egabala, and your Hodge and the Smachdu Tron Hona, Shahun and Ish, Adrian Leonard, the Mahalarna Park, and Counson and Ish Shane Loftus, Caliana Shani Lacht, and Yvonne Fáca Stigger, and Faravon Half Fáca Stig, Matthew Mahan, Shahun and Ish Egabala, will Counson Pico and Dalavin, Dentiga Hunter Custom Tor, Roding in the Horror Gounson, this Dentiga Mahaga Michael Kennedy, and your Hodge and the Halternash, because you have Vasveshin to the Dalav, a brushed and throw. Vog the Henig being Counson Diantigh Mahatson again Cossator and the Craobh John McCarthy Congracht and Shastan Susan Parker Ragnall Collins for Session in Chago Hunter Clear Hoda Humpu Susan Sundan Hiat score Tron Hon and Counson Fachtige Cormac Mulvihill Shanal Collins v Crahun Clear Hoda Shin Agus Risha the Tortamach is Torti de Bale and Ray Toad in Hevahas was Caponish Mechan Kachin follow Mehekach Neil Agus Susan Parker reached the Reggae Ray Toad Couple status of Reshanish Agus well Hash Shah attacked the Nish Stocha Sputnish go Federle David Keenan is Soccer Shees Agus toward Fay Himi Cadiana Shet, Count Von Corre 4 really get gone out to go Stach and Lear Hodson, Stachajo and Féidir, because we count Seinnteoir TG4 again. David Keenan is Soccer Hishis, Chokostat Maho Mode, Agus Derishet, so Shastan, Livger and Counson Crean Gama, Hochdiag Noma Katit Sahid Gloga, so Counel Fachta get Emitigh Listowel, reached in Counson attacked or kick Seinnteoir. Kicks here as a heel and is Fachta get Emitigh Listowel. No other car initially is Hamid Fossa for that Lynn Hiat score. Oh, come on, Lahardane Vicail, I guess well. The Jiddy Joe Fehenomati, Besha Shocker, Bora Egentor, oh, can Prashach, and taking Gikamachatson, Fedele, Brian Sweeney, Rodega, the Halt, Tamaha, Sagas Hechershin, and Vertian to get son, Befa Brashton to Sundan Mordor, Bimia, Bintlashin, Ach, well, Kaffer, Credun to Hortonson, then Faravi, Abeg, Vishai Olive, V Brian Sweeney, Olive, on the Lear Hodge in a halt. Kafar Brashton to Lear Hodge and Bordor. Ni Russia Sulesh in the Elevator.
HÉireann na caitheann is ige Emitigh Listowel ní bheith sé sin na Craobh Listowel an báide him istachas is cuma leo me se de brastant inis gur féidir le meach an cín písa beag le sa chuhesa iireachta níos ríis inis le tachtasteach a bhid an nuid dar a líhín go héanna héan le tachta nach tucha second it son níl an council cur ar fóríl bhí mí an san leo ach bhfuil báide gan fachtan sanna cuman Emitigh Listowel be se anna hásta le sin be se anna hásta ar fad le sin ach an council cur ar fóríl an san níireacht san ó dar a líhí well Cafa annach chuidún te hút a Brian Sweeney bhí sé san nach cearta gin an ceart agus fiachna sé le hót sin isteach sa chúl be se bheith fiachant an máide sin ag or cúpla mí is dócha Ceann anna bheith fachtan sunnaige ní ar feic mí cheartla sin coscléad san agus bhfuil an bearn oscailtanis héan na caithead cur a suasaige Emitigh Listowel ní feicar a suasaige Lahardane bhí céil go dísa sé seo cur isteachchanis ar an taobhlína de bhí cuman Lahardane bhí céil be sé cur isteachar mar Listowel dúistithe go maithain is sa ach bhfuil an útmáil agus bhfuil an tuairteach an réid teod go chéan báta gur ag an ráiteá ha se de meach suas na Páirce agus begéireacht eile le Cormac Mulva Helenis tuchas stát amach an máide bhil sé sinna fiachan go maitha ríist agus á pastal lochfar a teachtanis de cuman Emitigh Listowel ha pastal lochfar ar fad le techt mar ha ceanna le cur a Harrison drasnána tunna cusna an tarna scór ón nimmer tfachtaige Cormac Mulva Hill ha fehinómatí catanis ar glog héanna cúig cur a suasaige Emitigh Listowel agus bhfuil ha sé scíti sísan sahagam hoch diagnomat na diagnomat as fehinómatí héanna dó cur a suasaige i tíneomat be siad anna hásta le sin an bearna sin oscailtanis agus bhfuil Ha sé dúiseachtan sa Lahardane bhí céil a sé titin na chola fad agus déananig Listowel reicir fad más féidir leon líor hála cháilta ríis is halú iireachtan sa a teachtan fear chuún David Keane bhí sé carta casa ar daibhile Jar McCarthy an fear ag úsáid an ceann agus an ceann crían na haige Brian Sweeney fear fuór an báid san cúpla nómató hin déanta go maith an máideoir an ceann nach láin suas an son bhí an tális be bhí Jack McKellig congrachta ach déanta go maith an sanige an ceann nach láin suas coppla cos céim sa bhreistócha an son agus bhfuil Ag taobhlín inis an so ha me fiachan síosar a Lahardane bhí céil an ráláimh cur a suas an éir chun an son ní féidir feicear rá mar hí cúpla cos céim tócha sannaige agus bhfuil pasta an luachfar a fadaige Emitigh Listowel inis seo chuún héanna sé inis ní dólam go gur sé an ceann sa hamú a cum sa bhar san na scór na gáilú go chuan áte Mhór Páirc so bhí na súl go mór an sfeidlum an ceann a scíomh síos bhfuil í míidir bhfuil cearta go so gan second bháin seo chuún David Keane an ein strán éair ceann cur a Harrison drasnána ige héanna sé inis cá Gáinneomatí fihéad caite Mhór Páirc sin tíú ceann os na cic na séir go dísa ige cuman Emitigh Listowel seo cuioine inis a fiachant agus féidir leis dhéanamh leis ar hótsa cú cic amachchas a chéile caiiltin sunnacha íireachta machcha an clíhána agus a ríis bhil sé sin caiilte go tá Council dianta go maithanna go David Keane fearna kickan na séra agus a rí stracha síos agus begéireacht eile leis le teachtan sa an fear sí sa chúla is fiochan deach agus bhfuil féin rá bhíige dúirte ní ar bhéin rá aige achan líor hóitsinna chur amachcha jo an clíháin agus bhfuil cúpla ceann caiilte sunnacha be se danna díach le sin agus David Keane sí sa chúna féidir le stocrú síos is an sa chun gaine go gáardú písa beag cínte na bratacha san gaharú písa beag Corna go hiige Emitigh Listowel sa chéad le David Keane inis Críndíideach nach mór tíneomatí fithe caite leis sé deóg bhfuil an ceann tóistige ceann ceann mecht Harrison drasnáin bhfuil a rohann aige tá Well pasta anna bhar fádan sa do Emitigh Listowel ha se le fiochan go maithanis is go éon scór fós fachtaige Lahardane bhí céil agus bhfuil caiise dathrú beag éigen tíanamh inis ha se de droblód inis an sa an báide sin chu sé sin tús an sa leis an Pastinis an le bhahan sa de Emitigh Listowel fada ráisiad leis an gceann cic amach tócanson beag lábhar a dornéigen de chur ar gceann agus há reiceá dhéanamh inis Emitigh Listowel Eddie Healy an féidir le Eddie scóráil is féidir le Eddie Healy scóráil tá ceanna le aimim sin sunnacha agus há Emitigh Listowel a déanamh reiccartanis Mhór Páirc an cic amach san tite as a chéile fad do Lahardane bhí céil caiise dathrú éigen dhéanamh sin tarna ceann fachta ón Immerton ige Eddie Healy caithbhíh de ceithir ar a rámaige for sé ceann bháin leis an dorn gan dáit an tarna scór tránhóna agus an ceann déirdigh fachtan sunnaige leis a bhróig caiise amach fadan is leis cic amach an cic amach sin tithe ar fadad sa de Lahardane bhí céil caiise amach geire nó caiise ru éigen dhéanamh an fear sí sa chúl a fá brasanta mar déanamh íhall le sí sa chúl agus ní mórrán déanamh éon rud a muda Siar Jack McKellig muna líor hódad sa héanna hocht
nach mór cúigneomatí fé caite ceann mór seolta stachan bhfuil sé sin bóteige Cormac Mulvihilmí, Cormac Mulvihil hála san a ríis a sé timp na Páirc chomh matran hána há Brian Sweeney i lorgan le hóda fachtain is ige Brian da hat leat amach á máide for sé báide gan Fakinson bhfuil cafa creúnta thorda hín críocht le déanana fósaige se chúna ferrafór scór déarnach Eddie Healing Council seolta stachansanige ceann annach an séir chu fad cé bhuaigh rás bhuaigh le hóda rásan agus an cosantóir níos Lahardane Céil han lir hóda gibh ca sib crotaigin de chur ar an glúisteach an sa há ferna da hat slat in lorgan le hóda bhil sé tuige níl ríis ráis Mark Noon siar ráis a ríist agus an council caiitin sannacha tite as a chéile agus anna stracha dhéanamh sa ní chinse bile thur go bhile há ráimdó Seinnteoir a dalachas cumhan le hóda meachta ráig Eddie Healing an dornan lúsáige a ríist beag iarachtaí níos a tachtó Emitigh Listowel deire chur leis an gluthe sa chiad le isteach ráis de bhfuil cuaig díag David Keane tite sin is tíige méile bháing níananig an council chur ar fóríige sin an tíú ceann a chur ar fóríige mar cúigneomatí fé caiitin sa ní leach tícín chur mú ige cuman Emitigh Listowel agus ceann bháin íireacht Tein íireacht a bháin ha churamú ige Lahardane Céil snille hadíanta chu íireacht a bháin is snachs na bádí há sin fiochan cahal cíneistí an sanna leat a fad leis sé bhachta sí sa chúl do Emitigh Listowel agus fearil seo Seinnteoir a dalamh Mhic cadéirigh an réiteoir is sé meachta an cainte sa chumá mar légan dút má légan trsúla sa carta buí ábran an san mar cinnig ceartanta san na stocha ríist bhí a dó íag san Mark Noon cai sé bheith seo cuar mochan is hÉireann agus Barry Leonard is hartaí buí gan dát for Barry an carta sin crín díireach teis 8 second an san bult mach a ríiste go mádór stracha dhéanamh san sí sa a dalamh cé bhuaigh seo Lahardane Céil dianta go maihan sanna chuil ar hót sanna háilt agus an council well bult bhaigh sanna ige Cormac Mulvihil ní hé bhá sin dhéanamh níos an féidir le Lahardane Céil socrú síos agus scór a háilt agus túsa chuir leis an tachtaíar mar há tachtaíar is Jamór le déanamh inisicha Hen na hocht gan ein scór fós san council caiite ríistecha tite as a chéalann sa le déneomatí nuas creúnta thuirt do Emitigh Listowel an bhróid chu síosacha a se gimmart le luasan is a se gimmart le hóid timp le Páirc a déanam go húnta chu fad suas na Páirc a ríis cabhar tachtó Eddie Brown nach níl ar hóide Eddie go fólín fachtan sanna Eddie Healy siúd gimmart si sa chúna Jack Mhic cún go magadí sa chluithe sa cafa méid san rá Eddie Brown is bhfuil cabhar taachtaige an secha John chúna ráise se chún de fearna kick an na séireach gimmar go maithán mar chomá an council síl Tullamore ar an gasadóir san be go bhrógáil úsáid sin sa dorn le chur ar gan san bhfuil ganta suas go mádór go sé ráidechan san agus gin lán cholaí cathal finartí macha jo far lán na Parkinson ha fiochan na hibrecha de timp le Parkinson far fáige Lahardane Céil has na gimmert go chaáit stracha dhéanamh sunní dúirt réiteoir feic an éair Joe Grimes hín tála Joe Johnson nach raibh kick sé Brunton ige réiteoir a méid san diantaige agus well ní rá hásta háiste an sun le sin cinine sin James Mahan éan na hat slát stochan go raibh ceartaige tuairta machchan san mar bhí sé strachathe Tamilín raibh gur thugad réiteoir an kick sé san Well éana stíige caha teúr fácha histíigech ní féidir le líor fada chuir isteach héana na hocht ar clár a scór a gaibh Emitigh Listowel agus Lahardane Céil han sin ná níl éon scór fós a gaibh ní héan bhaithe sa meach siar leis na kick an na séir na ledna a sé bhfuil hóid sin nach chuir isteach fada ceann le Brunton sanna go réiteoir bhfuil níl a se rá leúnta raig se seanú sa fiochan ar Premier League an mbliana níl le réiteoirí tuairt na kick an na séir a bog sin in éair an council ganta suasa gan cosantóirí Emitigh Listowel Fachtanson ige ifir fé héan Adrian Leonard níos á luas le tachtansa Loftus Leonard níos bhfuil chiad scór le fiscin digin tá trán atá sé fachtacha sé 16 fithe 16 fithe éidir glog agus an chiad scór fachtacha ón immert agus bhfuil ón éon áit tócha Tachtanson ó bhróig Adrian Leonard agus ní rá hásta bhfuil locht lenta Lahardane Céil leis a réiteoir Ach nee, was werd wordt te maken? Zo zit hij. Is zeer gaan. Gaat door de réiteoir initial samen met Shield. Count eigenlijk de hurry again sa. He Mark Boyton Sunnige. Niall Collins a rev. He don't go over réiteoir. Fiechan er again and stop Niall Collins van out of Isha. Trega Mac Carcamach and live current Lord and Sunniga Hashin Acamoliger Acalor Mark Kinnigan Réiteoir. Carcamach shall and Untlesh Hots and Marvin Cartiga Niall Collins on Knock Williams so host it saw. Reached out to Malleg and Heaster Dave Leonson Joe Grimes Seinnteoir. Already take the source and initial piece of Biography Augustine Driddy Joe La home.
Iomlán is fithe caite de glogus and Council Guanta Sóisir Farah Gimmertier sons on the Gimmertier Barsa Barry Leonard. Like I say, Queen Deer Rotigum Slir Kyle to get Jamie McVeigh. Council Kurastach John Hunin so Shafaravon had on the Rectron on David Keane, Council Kuravarison Soniga, Rodiana High Sheriff and Eddie Brown, Fairless Borg, Corlish Gounsa, is steal it soccer, knee faded, Marai, Mach the kick, that had the cooing, I guess well. Fiend Talo and Son, Nach Rev, Eddie Brown, Alberta and Cos Clay, a Hurler Gounson, and Council, a Kurastachsali and Thomas, Vechdera Cartmarkin in there, Marchlehen Sonagan, Henna Hochland, not a hand, should be legitimate Joe La Home, Stocken make a couple of moments, Le Corlish Gluhas and Elian. Board na feic chuir suas fósar Dave Lean and so. Tar Lee Hinish last captain and hÉireann gone out. He Mohanson, he agus Niall Collins a hamo, and mon captain and hÉireann Liana. Cast team plahashad and he féidir lo and broig chuirlis and gowns so hun far topic in this Jack McKelliget and féidir score a halt and counts and shot to Shachajo. Immer le Carnoga David Keane and Machtan Order will call attack on féidir lo score a halt hun stop her and nation so. And Council reached Eddie Healy. Ha score fachtige Eddie Fellers and Chiu Count halt. Vi Shasul gemacht Chiu Count fachtige. Niall Collins execution broge. Titisha Shahastolem Stigel immer Carnoga. Number Cur Gounson and Caharu Count Curamu Nishika. Agus Green Deer Chanomati Catcher the Glog again. Kerry Keane Curamu get Emitigh Listowel. Ach has come mar hen the hocht mis more mediations here le hansa. Cor Nagui here Koch ni féidir moran. Vlamacher an Royet Summer Nilo roll the Hasha. Lahardane Bicale score of on Tuathail and son Roig Adrian Leonard Farah Hostin Gishik Sahuna not Mickey Murphy Agus Nish Joe Queen and Father Reich Elish and Gounson Kinney Cartian and Soniga Sóisir Reich Niall Collins Shilton Council of Vicious East the Antigamahage Joe Jamie McVeigh Agus a regional Lios Agus in the Earth Latin Tacht Cormac Mulvihill Farron a lot of their fad issue the Gimmer Kamatron on Agus Tráchtaire and Talún Green Deer and son Chuck Slatamach on Maude Nive against Strain and Echer David Keane and Council Halt Agus Mimi the Sul and Ishle and Fadog and so. Hen hocht chuir suas ige Emitigh Listowel sa chéad le for der pasta an a loch for an son timppel féin Emitigh claite sa chluithe sa an báda sin a techt ó darú dig an mádor bhfuil ní féidir mór an bhilá a chuir bordor bocht a bhí stig son ní raibh sé súl in lir hóin a chuiristeach a gá láimh le Brian Sweeney agus ní Brian Sweeney fecin éachach an citóga chahabh leis agus an Council seo a Harris an drasná an a bhfuil an Council chuir stray an son ige David Keane sin an cúgu ceann an is a scíte sí sin son agam chuir stray a cut. Is Joe Queen and Fiachan de Mach na Páirc, Raisha Gara, Council Cura Father Reach again, Machajo Lar na Páirc is in Fadog, Dalla Home Shetig and Raytod in Ish, Agus well, Emitigh Listowel, on the Hosta, Mar Hen the Hocht, Len Nod the Hen Hashad Hunkeen at Sa, Emitigh Listowel, if Nacht the Mo at the Bark, a Gor Couple and Yomat at Sa. Agus well, Hen the Hocht, a small mediation, and Fiachan Cheat on Pashtinson, Loch for a Honig Dove, well, Hocht Nomati, Diagavi Catcher for the score and son, O Kick Sayer, Agus Cream Deer, on Gikamach. Chur an bádor an son Joe Queen an lir hód isteach a gá láimh le Brian Sweeney ach ní sé fecin éair ach an citóga chuir leis agus an bádor 60 lína fithe héan as an Council chuir isteach sa chúlaige agus a ríist ón gic amach a tháinig ón Mádison fordor ceann eile agus héanna dó fachtacha i pasta an a lochfar ar fad agus speisiad an a hásta lei sin híos son Emitigh Listowel If you have cheated in the list of score on the haka, has the cohort Mhór team in the park. If the quick dig, she sahuna den of goma, osna kick in the Seinnteoir David Keane, Farrella ham on the hokalish. If the Cahardiga or Ramage, Cormac Mulvihill, shoot the den of Anna Harfad, ach 10 score of on, a half factor goodies, so get Lahardane Bicale, and counts on the tacht, o Adrian Leonard, ni fada winnish, and Darna Lahatsa, Agus Fanagi Lane, Bergmer tacht in your Bugagin. Right toward and Féidir that's all the Kerry Gounson counts and short to Shachage with Cheshin if you can come out will break a brat ball nach den order then here door Tron mates and the antige Chesh Ron Yomat Moti Besha Shocker Bor Egin to her count Prashach the antige Kamachan son Féidir Brian Sweeney Rodeg and a hot Tamacha Sagas Hechershin and Vert the antige Machsus na Páirc agus begéireachtaile le Cormac Mulvihill is Chochas Tatamacha on Maude which Cheshin if you can come out reach agus a pastel loch for a tachtanish the common Dornegin to Kerry Gounson agus how Recca and Vinishige Emitigh Listowel Eddie Healy and Féidir Eddie score halt this Féidir Eddie Healy score halt tá ceanna le aimsin sanna agus the féin Adrian Leonard Nish all Lewis le tachtan sa Loftus Leonard and Nish will he score le Fishkin digin tá Tron on atá sé fachtacha sé 16 matís fithe
Chasing Bisha le home, agus well vi Siomar feste Siobhan on the Hoster Faden son the le home le hen the hocht go so se hiedla aga Emitigh Listowel. Bisha son on the Hoster le shin la chashik se Siomar feste shelle stoche gref couple Badale a chahav timpel mar near the score van fachte kun son agus shachno met feed a vi mar fnacht leschen score shin in council tacht of Rogenson Adrian Leonard ha gemmer to shik se khune de Lahardane Peile ha besha de sulenish two topic a chort leschen glehsa Sathairn le Gus came to Faravana Mhór Bork and some of the Harudian to cook a home came Faravana Cav Ganzi with the Chocha and son Keith or Mali a shoe to give it son so Clehan agus come at me to Lushinig they go no to Von K yo give Bishop Lahardane Peile Bishop Facht son ka Yerocht ordered son get Jojo Grimes make a right or macht them unkind to son make a lower tachtamach is stolen go make a lower tachtamach and so gets big heart wheel brun and some art vishin or come on some Maria to get Grimes Mhór na Páirc agus Kasha Vekor machinish so Shan macht them unkind to as well. Grimes are on. He ref share award to go in there. Ach well. Shem Farah Mun the Fado against Kevin Falloon. Shineg or Kinney Lady and Vega. Agus Carterby Brunton. Shineg Kate Count. Tranhona and Council Fachtige. Farah Lorna Parkinson. Emitigh Listowel. Jojo Grimes. Kasha Shude Vekor Machanish. Gan and turn the Carterby. Shin a hard. Agus Derek Horlish. Ungle had the Hennig and Fiachan der Developers the Carterby. Well, Count of Von Fachtige Barry Leonard. Green Dierich. Chasing Cavan Ordigan Ray Toad. Council shot Stachanson Joe and Hunike agus well Yerocht on a Romer Fadenson get Barry Leonard agus Carterby bunch get Brunta Egan Ray Toad at the Deville ha Farenson Mark Noon Egimerter Glihan ha Count Fachtige shoot Homa Rashad Fadenish Lahardane Peile Leshin Gaunsa Stacha Joe Mahan the Sticker in the Carnog which Shin Glant so Emitigh Listowel ta hÉireann Pierce Egimerter Shixachune you're none oge Emitigh Listowel nor Fiachan to team the Páirc cut Ashadog, Ashadabig, Ashadabaton, your Hodgin, a horse, so to get heaven in the Páirc on a happy fad. Eddie Healy, Gimmer Chixahune, and a Gimmer to get shoot, Haas score Fachta get shoot on Immert. So it's the Páirc reached the right shot, Jack McKellig at Nisha Gumpoon, the Kite, Jack Kuhn Galore, so has got Disa. The Heiler Hoda took a Higa Hashadian Gamalesh, a Kuhn Gama. Nor current chat and broad cheese, a stacker stop of Horlesh, so it's the Páirc reached the right shot. Shahun Eddie Brown, Eddie Brown soon so drawn with Savage Session, but Hornashik Aaron Murphy, and Mates and Diantiga Whale, Neil, and Emitigh Listowel fought and Bishop reached the sun. So it's the Páirc right shot, sure, Faka Hishtig, Council Stachajo, and Hune, which are Russian Bote, again, and Farenson, and Hagimer to Shingle, Sean Keen, every Kuiger or Romag, and Hagimer to Chicks Hune will score the Tachtansa, Derek Lochland to Chicks Shastan, and Malik Mahan Council, and Harris and Drasna, Neil, Shig, and Harris and Lena Derek. Agus Count Curra, 4 real and son again, Emitigh Listowel. Well, so no but cut us down a lot. Agus Count Curra a move and son a cup. Agus well, this Joe Queen in the Shixachul. Well, we Anna Brewer, so here that on Gikamach, Hashan is fari, and the minister down a lot. Anna Brewer, Hordigal Listowel, Gikamach, so Raisha Fadelesh. So slow. Okay, you give Bishop. From Fachtigan Cossentor, we sung so drama on the door to right road. A Harish, I'm a Fiachan to us at saw. Lahardane Peile, Gahan Bautig, Mincha the Lorg, Lirhotsa, a Horsos na Páirc, and Mhór on Rowa. Diantigamahan son again, Mulvihill. Cormac Mulvihill, Diantigamahan son. All being the Hur and Gounsach and Modi, the Hanusad in Ishika. A Stachajo Leonard, will a Russian Botig in Lirhot, a Fachtige, Kahal Keen, Shixachul. Mishan Ordgamahdi, door to right or Fak and Echer, Diantigamahan son again. A Shixachul. Misha Abig, Jack McKellig get reached. Then of the Kinney Carter, Jack and Mhór Bark, Tranhona. In fact, Mhór or Shule again. Kahano Diana a Gart. Reach Shellefos to get Emitigh Listowel in Mhór na Páirc Darrelly he last captain in there and Rasha Stachajo. Cormac Mulvihill Tablish and son, Rasha Father, Joe and Tablina, Listowel so Jamie McVeigh, Kuhn Gamadisa, Neil score Fach to get Fossi. Ah well, Tamanina, Lily and the Vega. Council Blant to Sosa, Diantigamaga, Mark Noon, Farrar Carterby, Kasha Vekurmach. As they reached the Fiachan Sosa Páirc and Council shot to Stachanson again, the Cossentori Nish Galen Strain and Echer, or Shin Atlanta Sosa, Michael Kennedy, a Gimmer to Glihan, and Council Prabitson. Stachan the Hall Live, Real and Vuntashin, who's Sadigan Ray Toad, Sosna Páirc, Raisha, Jojo Grimes and Ish, Fiachan to Norda, Ken Rawaha get, a recent Sposa Hall to get, Emitigh Listowel and Lirhotchin, a Horsosna Páirc, Ainsley, Garfader Low, Eddie Healy, Nish, Congrucht and Davine, as well, a Farts of Fresh Coruscant and Sonaca, near Rachelle Fishkint, and Echer and Sonaga, Cormac Mulvihill, and Mahalarna Páirc, Far Beyond Lauded. Congrucht and Davine, Jar McCarthy, Jar and Council Coruscant, Joe and Hunege, Kevo Higaros, and Mates and Diantiga Farahune. David Keane about how Gimmer to Shigson, Tasha, David Keane, if it could get her home again, Jar, Congrucht and Davine, Jar McCarthy, Trustner Rish, right, David Keane, as well on the Houdini here in Ishni, Gahan, Kahar, Diag, Tefier, and Lirhod in Ishiga, Lahardane Peile, Faravon, Foka, Hunkini Cushion, Adrian Leonard, a far and 4 10 score, half after Godisa, Sohlesa, Stachan, Risha, Fadelesh and Gaunsa, will Mark Letogan to Neil, Hasha, probably Eradalov.
So Risha should Gumpuna Lord in his fair and so Niall Collins the score fact again Niall Goodisa High Laura counted so Cormac Mulvihill ni hash Shin and Farah Gimmer Shigetson over the Chi Dia Shin Brian Sweeney the Cartamara or Counella fact again Brian Gimmer Kama and out Soulshire Sihiadla a remodishin a fachten son again Brian Sweeney well in reflect lady and when I'm a force queen if she read you'll have more on lady and a vega Veshasavan like the Kitoga Halashili Road or being board or bocht. En Mhór dyn fé en de fechner leerhot in de machterstachel. Jo Queen, Mhic Kamach, Father Reich reached, the Lorgner Bishiach and Council Botige, Emitigh Listowel, and the Bruacher Kamach, kicks Airbrunt at Sun, Kinny Cart Dentigan right road. August by David Keane, if Yachan Con August well, a Rollish Tráchtaire piece of Bugala. Kinny, I end up in Right Torrenson, and we shall Hogan to not Mhic. August well, Emitigh Listowel, Tosne, and Hohesa Maravider. So hier la stocher hoch sha couple no met wo soccer schieße hier la ach nor wieder soccer he schießen son haben wir fechen schießer mal no tit so team für hin no wohl hast nieder und son schech für hin no mit Borde fachtige Brian Sweeney Counelle und Pointe ele fachten son oh kick sehr David Keane Rachon fachtige ges count und son attacked und son Joe der und hier la Eddie Healy ges an hasle hen und clár score cut ges nächsten Federlo Counelle halt und so Lahardane Peile go brew nach Roig hod sa halt fachtige Keane Risha phone farna kick in the Seinnteoir Kringman or Heincheller hod ni feder stoppa for Listowel hona or ha Counelle fachtige Emitigh Listowel the fechen comport look mahanish agus ha clár and score it's a spawn shin le hen the day going in nod hen that's Lahardane Peile Dima kamagadi so lesh to spawns agus well Fechen did go so sheer reach was stocha fechen the pointy half aftige Emitigh Listowel and chud a tachtos na bishi Mhór na Páirc mar Jo Queen in the Cavalier hod mach well ha count fachten sonige Lahardane Peile agus a reach session bolte wo and sonne cut hasha diente go hunt sonne again Niall Collins diente go man sonne and count on the wachten agus well Lahardane Peile and five ha cut tron on each other bochten the bishi Mhór na Páirc agus kai hand about to go le hod bolte ko Hashan an bhála fád Cornelia Hoda Stacha Jo Emil the Carnoga Haroy and the Vinishiko Benny Joyce initially Tachta Stach Kim Heason Sunna agus well Calchamacht Hashamach the Stacha Jo Keith on Mary well the Utamal I Yanavaka saw Rimish on Chlehish and Hivracha Dakard Gama Chris Rowland ha Emitigh should be ski to shees Like two some clear a calf Ganzi if the Fihichi will Hildor and Ganzi in the Chachis and Mosstocha, Marvi if the Chocha Romega Chris Cadisas Chlehisa. Well, Emach the Glenisk, I guess well took his Stacha and Benny Joyce took his Stach and son. If the Hochtiga have a get Benny, Federal Shudain or the Yanav Hunt, and Torasha a Hasamar. Roddy will do Macht ha shut so Emitigh Listowel Seinnteoir Mhór Bark Stacha Jo Sweeney which is in board Titson Coston down Gamahanson fachtige Dara Walsh Dara and Ekalach so here la nor vil Hodiko a reached the Fiachun in 5 ni Federlo on Hochin a Hum Pustos na Páirc in Echer Chen or Gehen Chachun Keen ni Lena Hosaka Achanish ha Chancege Adrian Leonard Kashan Count her Faganish a score egg in the hall broke correlation Gounson again Lagi or Rochtaba Lagi Rochtach and Council Curamu or Tevna Lavadisha. Agus well if you can cheese on the naughty, Shen Tarn the count, Ha Curamu again Lahardane Peile, Beshadana, Dimach, Leshin, Nietzsche the Crahu, Mhór on 5 of the Costontori, Emitigh Listowel in Echer, Agus Aharuela, Ayana Vinishika, while the Fasul can have not. Roberto Tachta Stach le Hele, Haruela, Ayana Vinishkon stop, Horlish Guhesa, every fair Schachta Tachta Stach, nor a derrick right org make Cadiga, Jack McKelliget. Force and one the hoarded so very less and broke her shees Shachun with Jack on the Lord nor hen Shachun Keen in Lesha God as well. Right or on Sun Groshin. Roll ordered it son. You're holding a Niall Collins. Because every cat had Emitigh and son Kieran Lynn attacked Mach every if he shacht the Tachta Stach. Shin Keelan Dyra. Number 27 Keelan Drew in place of number 4 Kieran Lee. Keelan Emitigh Stach so good and son every if he shacht the Romega as well Kieran Lynn attacked Mach. Well, Lord Dacker is still son against the Costontori gone out while David Keane, Brian Sweeney, Cormac Mulvihill have a Lista Amnon Chonchúir Emitigh Listowel as well on the Lord Cohen County son again to six Lean along her sock Cormac Mulvihill be checking to na Páirc Sean Keane if Kuiger or Romega me to shoot the game to stake. Shachuna reached Mulvihill shoot the game to the Vatron Honda come on the Hooklish of Arsa Godisa so Chlehe so John McCartinish and Federation Shannon Door score a halt August and Council Curawagan son get jar.
Chartach cinna níos fearr déanta go Gerardson. Council déanta go maith Niall Collins déanta go maith Niall in hoid na gáil big sum cín sa drama tá Tráchtaire. Cawn le fachtan sanige ach Kicks brunta. James Mahan at sul gemach lir hoid an sanige ach Niall. Niall Collins anish mun lir hoid at sa cadíana sé leis. Níl éon dawan é chored. Den omatí nach mór caitin sa chéad le agus Emitigh Listowel nach mór raun bheith fásúl. Jack McKelliget an broid chuir síos go jacket sa. Tá sé trastan na Páirc Bertser le Seinnteoir an sanna se chun Jojo Grimes cadíananig Jojo ra sé le cúis na broigach ní hebh has sin tránhóna ha sé róileach am chuide barc an cosantóir déanana go mahansan Barry Leonard Farabhána hagin mar go má tránhóna go dísa ná Barry hÉireann i meas na gúlathe é déanana go mahansan go chain leorthóide ha tá céisteachaige ha sé buirteige agus creúnta thuirta mar lá anna iachud go dísa go Lahardane Bicéil Sos na Páirc in an féidir crotaigen de chur clár a scór cáir tachtón lán chulaí cahal finartí níos há spás hag féidir lóra daigen dí anabit sa cosantóirí Emitigh Listowel meach siar ceapas héin greibh Kicks an sunnach ní dúirt réitor fecin éair bhí sochan greibh ceann eile san nach bhfuil réitor scuile leis Níor thuirigh Shane Finartí má lá na Páirc be Kicks le brun an suchas doch an níl an réitor rá le núnta raig an rih á fuileach spás a gaibh ifir a héineag an sun Seinnteoir sa James Mahanach ní féidir lá fiochan suas cábhfuil sé Fachtige dar Walchin is trust na Risha Risha is Boston is get Lahardane Bicéil Cashad count the shoulder Shachan is soch be kappa Titishesta hostig a mele vade e Shahan rein chair fad Roshin Harashelini ni Revedor Danish tickets son is sticks a hold Dientiga Mahage Mordor Carl Keen Risha Congrucht and Lean it son Ach Dientiga Mahage Council Glanta Sóisir took Shada Machansa Emitigh Listowel Congrucht and Dave Lina Hashad Kieran Pierce, Stacharisha the Rish as well on the Chun Páirc earlier hodge, you know the one Cahamera, a Miller Emitigh Listowel, I should on the Chun Páirc her fad, Shachun Farrella, Daralihi, Cheating the Law Rishad, Jar McCartinish, a steward in the Himmer, her team in the Park, being Changa Hyanot, he hit to Jaranga Hyanot, she's in Lena Rishad, K.O. Chelevitsa, Jamie McVeigh, Kuhn Gamasakla has Godisa, and the Craobh Cosantóir, we kick Sathairn son, you fed her vet to Machatson, we shall Machis earlier hod. Agus well útamála ana bheith sunna imró réigen tach well an réitor rá an cinnig cartán ana bheith sunna agus ifir tídia ga hogan de machan is Emitigh Listowel is ifir hortiag le tachtasteach sin Dara Lynch mar ha deir le Brian Sweeney tránhóna stoch bhfuil gortú éigen chuisteachid ha strapping Mhór ar chosad sunna agus bheith fásúil is stoch le héanna dehanis chuir suasacha bhfuil deir leis tránhóna go dtí agus is féidir leis lecha ar éigen de chur ar gosin mar ha strapping Mhór ar gosin cosclé bhain cosclé sin na fuair an mád is a chéad le dóibh agus é bacach go maitha meach síos jo an taobh líne Rís meach siúr na himar Jar McCarthy rís cinse bheith seo bín teag an chaán timp in the Park in féidir láh a chuid éid ra sé anna hapaig Jack McKelliget inis cén rá a bheith jacket sa ra sé trust in the Park le sé kitó ceanna le eastan sanige an féidir lo scór a háil de ferrahannig díra chuisteach Dara Lynch le clasíocht an sun bud scór a tachtó Dara Lynch a bhfuil an council chur ar fá rilige míá an sun leis hín sé go maithan cosantóir le chahabh waigad sun rá cosantóir bhí aice leis leis hín sé go má leis sé clasíocht an sun ag bhfuil fiochan síos ar a Dave Lína há áthú le díanamh inistan sa ar a Dave Lína ar a ghain sé chance Ifir de féhan sun de Emitigh Listowel Seinnteoir le tachtasteach agus ifir de Cúi Dieganson Mickey Murphy a tachtasteachta Lahardane Bicéil Joe Queenan leis go camach macha Joe Lár na Páirc rís K.O. Shelef cin don chur leis an gaansan agus bhfuil Shelef ige Lahardane Bicéil ón cic taobh líne siar a Rishad Well cai siad an broga chuir síos inis mar han tam tachtasteachara seacht neomatíí aga há fáca agus ní le mór an brúara éon scór a háilt Ní sé réitóid rá go méid stoppad sa Mickey Murphy a tachtasteach in áit Shane Loftus an sa ní é sin inis Mickey Murphy a tachtasteach an sun agus ar taobhile na Páirc bhfuil Seinnteoir ar tí tachtasteach cí míad cebh a meachta machchan is sa do Emitigh Listowel ní réitor a ceadún leis an nachrúise an éair bhfuil No, níl an pápéirechas déanta amach fósacha Ná sé déanta inis ach ní dólan go me sé tachtasteach inis I gcóir cúpla neomat mar han níl pápéir sínathe híos san an éair ceart go fólia Nis Lahardane Bicéil a rís amach fada sé sin Graham san ige fearan na hat slát James Mahan tá sé sin fachtaige bhfuil é déanta go bhain cosantóir san nach bhfuil Gur Farrelly Rágur bhfuil ar Hudson Harris an Dave Lína agus an council chuir isteach sa seastán an sunnaige James Mahan ach ní hebh sé sin
sé ar clár na scór na an iirecht sin na tastáin hé bhas an líortha chuir 16 bh sé sin fected. sé díach. sé ibre cúig Seán Keane a techt amach do Emitigh Listowel agus Sathairn meachtasteach sa chúne. Dhéanta go maithe Seán Keane go dísa. Tú troblóid istí sa chúne há sé, ibre cúigar a rámaige. Agus sin berta bhéil gorta héis ribis an gluthe tóg amachige Emitigh Listowel agus pleanál carta an dhéile mar stíocht an san i méid na dhéanamh mar bis sé thuairdóibh. Well, Emitigh Listowel tógann kick Saoir sin anna hapig ar fad. Siar a rééis a ráisiad, an bá dúirte teach amach inis. Cathal Keane go sé iirecht an san, mór an.Gur hodí fachtaige ha mas bhíchan sísan an nótaí tá tí cic amach a tóca gin bharsan Tráchtaire be sé sin carcolór chun chluhéile mar immert Tráchtaire más gá leis. Fachtan san dianta go maithe dar linn seannig dar linn steach sa chúne, bhil sé sin na titimistí go méle bháid atá dianta go maithe gin cosantóir. Cá sé a bheith cuairmach. Lahardane Bicéil héanana le náda héan má chuig neomtaí diaag fáca sa chluhéasa caiise is brú chuir síos agus bhfuil stop leis a gosan agus mechan Keane mar an táma meachtasteachra Mickey mar féidir chuig diagar a rámaige bhfuil ir hót san cailte chutá Jamie McVeigh meach síos san agus sún Keane fachtas an ráman sanna ige Jamie ach an líorthóide leúnta sa réiteoir rá ríis gur sé tócan an mí cheartaige agus sin na súga meach cluthe das oscailte tappaige tuthagin nach a réiteoir a meachtam an cainte ríist bhí a dingant a siúil an tunnacha agus bhfuil cén carta ag réiteoir cíimiid carta buí stocha. sé carta buí eile brunting an réiteoir san agus bhfuil an leabhar sin á líana an réiteoir i bhid a féhan san dar bhfuil seo ceann fachtan san aige gus cai sé siúda bheith cuairmach á maihanis. Shelvige Emitigh Listowel be sé anna hásta stocha rud a bháin ná mínís róhátalín le háscóir fachtas a darna le heá stracha a dhéanta sanach dúirt réiteoir leút de raig bhí ceapta fadig an réiteoir Shane Finnertínis an líorthóide é teá leis suascrín díireach a mhallár na Páirc é lára kick Saoir san ní dúirt a réiteoir feic an éair tras na ráise de bhid tíad is Matthew Mahan peáin dalhan san aige ní dúirt a réiteoir feic an éair cosantóirí Emitigh Listowel a déanana go húnta ar fad Michael Kennedy an san aníireachtan san aige Michael Kennedy ar hóitin nach hátarnáis agus shelbh ríistige Emitigh Listowel agus bhfuil farile le tatasteach an sa Adam O'Rourke a choristeach am chuir barcan sa agus bhfuil cail sé siúd amachta gimartanis i bhfuil detha a thug deachcha sin John McCarthy a thugann amach agus bhfuil Adam O'Rourke tu isteach an san aige. John McCarthy bhfuil é timp leis na blianta gimartana bh gan dátá orhí sé anna óg. Agus bhfuil Adam O'Rourke an san tu isteach an san aige. Emitigh Listowel má an carta gom agus an fear carta gom anna imimeúir sacra se siúd ar a hainseil trelih má an fear carta gom ní dólam go bhfuil mar sin le lomid a raig leis an immert siar a ráise Eddie Brown cún go mai go díos sa chluithe sa Eddie me siúd na lorg scór éigent le an ábíon scór a háilteige a bhí seachtain is sa Michael Kennedy scór tíilteige sos leis an mádóir an polabóilte céog selih caiise a bheith cuairmach teir síos ar a gaiid nó hanú stigad san agus bhfuil suncan san fachtaige Líomh fé seachtain san cílinn daire stig sa chúne agus bhfuil má sé gorta hinis an sugus bhfuil físío meachtamachchan fiochan chuna sa háise mar bhí sé sin láidir go mar iirecht an san léir hóitin a háiltar náis an táríiste Lahardane Bicéil an polabóilt an sannaige Emitigh Listowel agus bhfuil cóirlaid se háiltar níos an san ige cílinn daire hána sé steachan san cúpla neomató hin. Agus bhfuil cháneomtaí diaag le cahabhar glogad sa hagann a ní dólan go méid teachtain hir le á dhéiscin gin ha míid isúil go méid action éigen tarsúlagan réiteoir meachtam an cainte ríist an sa bhí sé sin trámar íirecht an líorthóitin a gáiltar náis é meachtam an cainte le Adam O'Rourke Bhí carta éigeil de brunn an sa ceann buí fachtain san aige Adam O'Rourke Sam géisteach tí an sun le ránóirí Listowel ráló an bhróga chuir síos san is agus an achta Jo an bua seo háil téanana de be se dímáchas tóchaní le háscóir fachtas sa darna lethecha agus sin dímáchas á bheachan ar a gluthe lí le hásáirta darna le fachtagan Councin glanta sos agin dar bháil inis a glana sos an Councin bhid a féhan san
Listowel Sathairn children lir hoda alternash ach dienta go maige Lahardane Peile lir hocha a rumpús was na Páirc Shonís Faranish an federal ding le halt ni hÉireann is machta stacha sos na Páirc Reichel Kieran Jordan na Mhór na Páirc will session kaitige tá sé kaitige Niall Collins a reached tachtamach go séráach so leis lir hoda seo go bhfuil bra láidir here an summer lán cholí agus well bín fiechan de gona ar imlóí idir chunta bhí sé gimmert leis na minúdas fe fásúil well na bhfuil ag an sa bharsa meach Jack O'Connor a fiechan dead agus é choristeach a John na sfrathe beidir Cíimiid catá sa cheannacha is a ríiste stracha Mhór na Páirc déanamh anna bhahan sanna ha gobrú an nach ruig chun lir hot sa alternash Lahardane Peile an nach radúntómh níl tu sos go fólín agus sos na Páirc Reichel sa chún Farabháin Eddie Healy sig sa chúne há scór fachtaige siúd an immert siar a Reichel an isní léon dahan nechar Emitigh Listowel het toiste go má Joe Grimes Mhór na Páirc ríist Shelf na Cadden son get Cormac Mulvihill Bjáláidir an son Cormac Catawaigan son get go séráideach Joe Grimes Seinnteoir Dalvinson agus well Keemanson hísar a Dave Líne an Mayo Lín and son ha chun an animáiltí bhínis Fintan Pearce ha sé man caintear leis a réiteoir bhí hitar dagan de machchad son ach well is cuma an Tomás Mac stachar Lahardane Peile inis ca sé Cúpla scór a cháil stachan Joe an chúna bhil sin cansa hitsan tá sé fachtacha sig sa chúna bouta bháin eile á sé chun farhannig isteach Adam O'Rourke an cansan caiite sanna Adam agus é Seinnteoir Dalamh ifir chuigdíag Seinnteoir san de Listowel David Keane agus ríiste mach tíad na lá sé an son Lahardane Peile James Mahan leis a bhróig isteach Joe ifir chuigdíag an son Mickey Murphy hannig Mickey isteach cúpla nómatuing bhí ceap fágamach sé beo abí chun an cansan a bhachtain deach ní léanaistigige a go chaine taobh hÉireann lir hóda tuige Lahardane Peile agus échar clár a scór leadna henna deile náda hen cá sé bh mech chun cíine hen vas bheith titim siarnis chun an scór ach mead síos is cuma sa díal inis an scór sin cá sé cúpla cheanna gáiltar taobhann na Páirc Jack McKelliget Necklace and Shastan, a research session, but it's Eddie Brown, Ta, agus a Réitor Roger, a Straka, Yellow Ege, if the Nance and Shane Finnerty, Marish and Réitor, Steve Sheester Dagan, to make Carta Bui Ellen Sog as well, have wrecked more Carta Bui, Fachta get Lahardane Peile, agus sin encrota há rigilhis á stocha, hen the dead len á de hen, beis an yimach leis he said a Dave Líne, Todd Listowel, ha farelle le tachta stachanish, ha ma fadin sa, even in the Diergenson, Jake Moriarty, T tachta stachtoiv, Met me tSaoir cail sé siúd amacht ag an second bháin teachgadí an Dave Líne sa well ifir den an san á thugann amach ag Lahardane Peile se Shane Finnerty á thugann amach agus well ifir do Declan Langan á thuirta isteach Tá mar faidir inis bhfuil na harúsin dianta go fóil cá bhfuil Shane Finnerty ha sé teachtain is Joe an Dave Líne sa bhí sé me isteach sa chúl on Réitor Cheshin Carta Bui sin a bhí le techt chuige is Cheshin íirecht san na stocha Réitor fós meach timp na Páirc tá caint a harúil le déanamh Emitigh Listowel which a dhéanamh inis chun níl tá Jake Moriarty imime isteach a ríiste sí síos ní réon dahan échar réad amach amach ar Páirc Ceapsan seolta seacha Joe an chúin inis sin cansa heisig sa chúna tá bhfuil géireachtain is Emitigh Listowel ní le chá scór fachta sa darna lecha be se go breúir sin gan dat an chiad cluthe eile gan dat lámór a bheith go is staid an chuman a bheith gimmert i cluthe Sóisir na hÉireann Ceapsan seolta seach titim gara bhfuil dar nach chuir leis an gansan ag Adam O'Rourke which sin glanta again cosantóir déanta go húnta chun sanna ag cosantóir Lahardane Peile go sé lir hód a reis a ríist ríist cá sé bheith cuamach which sin caiitecha a ríist an lir hód chuir síos na Páirc sa gan ní léana híos sa agus well Tá sé anna dhíimach híos ar Dave Líne go chainbáta bhfuil ar hód fachtacha tá sé caiiltecha agus sin is stocha well creúnt an bhrú a chur aige cosantóirí Emitigh Listowel seach fún Farabháin ha gimar tránhóna anna bh ar fad Niall Collins seach fún farelle Eddie Healy bhí sé seánna was a chiad le háscór fachtaige bhfuil tíú ceann le techt bhí sé súlann tíú ceann na háilt ach an ceansan chuir mú ar fad an sunnaige téis nach mór inis seach neomatí le dot sa chluisa agus well ha fiochan síos ar an nótaíonn sa Níl mór an scítas a darna lethegum Tá faoin puinte fachtan san ag Emitigh Listowel is gan éon scór an échar fachtaige Lahardane Peile agus seo chúna is Jake Moriarty a teachtamach ar teachta isteach i Joe an nachan slat i Joe Jamie McVeigh Jamie ciún go mat tránhóna go dtí sa an dát im ród an na háachta Emitigh Listowel is a heisiúd ach é bhfuil ciún go mat tránhóna go dtí sa ní mór an strainid an bhróig chuir síos an échar dá chuman mar fiocht trí síos a clár a scór na héanana de chuir sós a cáí me fiochan síos an nótaíní dólan go bhór sé an scór an échar be sé díach lei sin ach níor mór an strain an échar ag agus hasise sin arolalas aige Joe Queenan inis leis a gicamach an ra sé gara bróig chuir síos aige
Council Machtach John Lara Park, Craobh Higa shot, will a bishop Fachtaka, Lahardane Vicale, will, Neil, a Botti Richtiga, Farahun its son, Yantika Mahaka, Shearer Raisha, Dara Lynch, and a Shastach for Shascore on the yes and son, Tamalin Och, Shank Council Moo, Shama Fiachan Sheaser and Naughty Shay David Keane for and Scorshin. Trustna Joe, Niall Collins and so, Niall, Jennifer Gamahan Council Cansu, Yantika, Eddie Healy Tablish and so, Eddie for Count Dernach in a Moo. Reached Michael Kennedy, Macht Sheeden the law, Hosh, the Nation Sol, Listowel. Yantika Mahan Sonaka. Michael Kennedy, kind of young like Michael Inish. Reached on a Khadina here again, Lahardane Vicale, and Lahdine Vaughn, Fokke Hus, Fen Barker Cog as well. He have a Hasashin Ladna, Hand the Dell and other hand, Hasharati couple Balticum. Faravon initial Sasha Huna, James Mahan, he Lahdine Vaughn is digging it. He was coupled in initial attack on Cowra Horta. James Mahan and féidir score a halt, a body all organization Shahun, and this Jordan Hagimer to Listowel Park will a on Currer against and get to the Shin or time the law of Disha, Agus County, Curramoon Sonaka, Agus Welsh and Chiu County, Curramus of Lihisa, Agus Queeniger Shin, he'll score of on Fachtaka, Agus Well, Cheeky and Curramoo, Jaron Cheshin, like Kent or Cleh, wherever Shul at Sahagan, Agus Akupla Haruel, and Killian Holly, at what Stachagel Listowel and Ishitsa, Agus David Keane or Hogan the Bachaka. Agus Tráchtaire in the park itself. Come in the Hibroch and Divi. Come second of all in ish. Far he's the Dave Lean and son of Gobru on the Hrug in the Hibroch. A halt to Gart. Agus well own Fergus and Machtach and son. A Jot. A Joe Evid. Hoch Diakshin Barry Leonard. Well Barry Leonard. I should have given she's Huna. Egg Lahardane Vicale. Agus well on the Clehe Emergishin. Good Disa on the Hrdunta. Ni Vesha or Tev Carton Dora. Tronhona. Ach well nor Fiachan Shashir. Pesha Hot Sauce Delation made a video to Gemar. Khalir Hode Huigestach Huige. Visha Glanta Suasiga. Agus Credunta. Hort Dumsa Huige. Dusson or law on the Yakka here. It's in the Mass the Gula head Tronhona. Shin. Agus sé ifir Cahardiag on Fergus aha attack the Stachenson agus well Count Shees and so we get Barry Leonard the Mhór leis Dora Gandout ach well made so the get Emitigh Listowel and Council shot the back again Mayo or Lehinov Cahal Keen on Caharuki Kamach ha talk again Barsa Tronhona agus well Schick the hole agus well the Mhór is doch nach Rev couple der heute attack the Stachige han a lot of Vador nor nach Hagen and der heute Stachut agus well kick Tablina big initial going about right or among kind to reached and he's more skive I yell again right or reached on Hona listen the court vision na Fakele on the score and Council Curra Evaris reached to get Emitigh Listowel and Bert Farr Hanig Stachenson couple no with win Jake Moriarty agus on Fergus table in the hill agus reached Machid the lead initial Hasha and so all those Achor Stachel Lois definition so Shahun Faravon vi Kunga Diesel so Shahun Farella Eddie Brown Féidir Eddie score halt Chochstata Machon Mode Hasha the Lurg score initial so Queenig Shear Nila Ha score Fachta Sadarna Lahaka Stachel John Mordor Joe Queen and Sunkin Fachta Joe and son Vin Kinnicarty and right toward and son kicks there off run again agus well chance to get Lahardane Vicale and Lina and Rana agus score in the halt nod again Beshat on the Mhór Shin Holly gets scoring Che Shachniomati fit to Hiedla agus Galen score an Echer Fachta Sadarna Lahaka and Council Boot Harasha reached to get Niall Collins score Shasung Kutsa ach Shasung Kutsa nach the Anticomanson again Mark Noon and Lear Hodge and a Hassa Temple agus Lear Hodge Green direct to Harashka Joe Niall Collins reached to get Shahun Farr initiative ignore score in strong hole oh Council short to Stachenson go hunter her father well a hunter against again Killian Holly and Féidir Lear Hodge and the Fucasoas is Féidir Lear Fucasoas Marvin right to the dog when all of it side the Sunday Federation again of Marnie River Lear Hodge and Echer Fosk Cancer history gets on get Killian Holly agus begircht in Sochon and she will score done darna Lahardane so begging by Machtavalle agus Bairo Bia lawn and Sohagum Marlene Moore on score Fachta Sadarna Lahad Sohagun in Echer agus be Counish tachten so well Emitigh K hockey game or Queenie go David Keane Emitigh Mach when David hockey against Dara Lynch a toga to count so she shoot Lynch has tickets on the toga to count and agus well she's hockey over to Fizz Sadarna La ha score Fachta Ella Ege Emitigh Listowel Shin and Chiu counts Sadarna La agus well Anna Eska Ragor Sheshin a Tastal ach Neil Sheshin a Tastal and Echer Marnil point of on Fachtige Lahardane Vicale Joe Queen and Sticks Hood and Nation Subig and Brogue Titum da or Anna does no York Cheatish Cormach and Barky Gags reached so slow Mach John Larna Park which Session cancer hit ha Session Fachticos kicks air Brunt again right toward Agus well Susna Park and reach right at Kasha the Nish or they get the end of it so Agus and Brogue Horshis and Féidir has a custom to Nish so Lahardane Vicale Mach Susna Park Bishop on the Mhór le shot well, Fiachan Shear, Bishop on the Hostas Docha, once Puksha a halt Tronhona Gadisa, Tuathail Lachanish na hÉireann,
ócáid anna bhór sin de éon club an éair agus beisiad sásta le sin. Beisiad díach meachta bhile tránhóna ach bhícha sé siar bhí blian anna bhacha búidir craobh connachta ach bheith stocha goráidir garthóhananta sa tránhóna. Gwyna Emitigh Listowel champini chuig mún agus champini híí gan dat ha crotte friúil ar a gréibh san sanna géirí agus na chunta eile agus cafa bheith cuioine versin choma. Is a réitóir Kevin Falún rá cafaréis sin hog do ríist bhí fi 16 cílinn ferfu sin gortú an san tamí beag hinna a sena cheart a ríist if the dó delan lengen Hollandson goáid na broige Councin Craobh san sannaige san Councin bu sin fachta ar nas ríiste Emitigh Listowel tá weil dienta go han sanna chu sin nach háiltar na eisbhfuil egentlig fáilta sa cíimiid David a car Eddie Healy héchar sin mar chosint dianta go húnta chu fádaige Healy tithe sí a ráma sanna cúpla duine eile a chun sé sin fachta ar naisige Lahardane Bicéil be cúpla duine le le strachad sagus a réitóirrá bhfuil numar strachar siúlan sannaige Michael Kennedy bheith is Lahardane Bicéil is stocha se de fada meach seach sa bhuscas dornaige a chuir leis gansa mar ní fadúil an fadóg dar nach an sa me fríchad síos a riglog agus seacanómad crín díadach caiitinéis a riglog again agus an council a cheolaisteacha chun scór ag na gáil ag numar go chuir an gceansan tí sé sin na stíige méil scóir le teachtansa tá agus an nach raúntáibh há ceann eile fachtan sannacha an tarna ceann fachtacha ó Cic Seinnteoir me niver na stíomh ceann second bháin ar a chaise sé timppla sa agus well a sé díach stocha le tar an sotránhónach scórfachtas a darna lecha be se sásta le sin sin ifir de fithe a thug an council sin dar a bháilt well bert a fór na scórna de Lahardane Bicéil tránhóna dar a bháilt sa tarna le agus Adrian Leonard sa chiad le agus well den éigen gorta hin isige Emitigh Listowel agus a súl an gluthe mór an isna gluthe canis na hÉireann gan dat i gréibh Sóisir se danna hásta le sin is a súla Lámhór Lámhór den globéis gan dat éon gluthe canis na hÉireann a gáilt sputa a gáil town bet tú anna hásta le sin gan dat Eddie Brown an isna sol lor Cic Mac tapig Ríist Emitigh Listowel a fad ag an grúpa mór grí mo hollar na Páirce agus right mar sé fada le seo a macha jo ná na Páirce cúpla sin sa bhreisin sannaige Lahardane Bicéil a cha fachta ar naisna sanna chudianta go maithaige ar an morfií ar hóid na gáilt dar a bháilt chun fear bháin go cúmpórda ar leorthód an nach raúnta Cic Seinnteoir brunta sannaige réitóir héana íag le ná de dó is agus well Ru te go chuir sin leorthód síos chá frab den leorthód an sannaige Leorthódige Jake Moriarty níos ní fadahhain an fadóg dar nach chunsa nó go le caitigin réitóid Jojo Grimes in is war sé bhile leis leorthódata mar ní leon brún écharéid agus war fearnóistigh sa bhádige Emitigh Listowel in istan cúpla nóma darnach mar gortú a chur isteachar duinecha agus cahall cín chur amach féin barcacha aice maithe sin i dhiiscint náid Collins a gúta má leis leorthód san nach cha fósa mionra héanaíag le náda dó Lahardane Bicéil teachtamach leis leorthód in is féidir le scóir ag na gáil an Council títear a dálacha bhfuil seile fósacha fachtan sannaige You're on Jordan in Mhór na Páirc is a ríis seileh an úsáid an ishin sáige Lahardane Bicéil an a láidir an san íirecht sin leor hóid sin a gáil dach an réitóirrá ró láidir an sanní féidiréis sin dhéanamh Lahardane Bicéil in is tíirtin ar hóid san a chur a bheras a seachan John so éidir an éidir go tháinig stachan san bhfuil sin Benny Joyce can dhéananig Benny an féidir le scóir ag na gáilt agus bhfuil scóir le chur ar clár a scór ón Fergus an son am under hóide ifir cuiganson ar an morfín Council seo taige dar nach chuir leis an gceansa méid an Council glanta suasnaige Emitigh Listowel agus bhfuil stíle sacad bhfuil cuman sacad mór an son an Emitigh Listowel anna bhar fad agus an Council seo i Joe an taobhlína céhhuaigh rása a dhéantaige dar a lynch dhéantaige maithaige for session scór ó Cic Seinnteoir an son cúpla nómata hinne agus bhfuil sinna ddridim Joe nach mar tí nómatí caite sa bhreising an réitóide sa in an cútah gortathe Trasna ráis a ríist Emitigh Listowel Eddie Brown a munda leorthóid sa Lahardane Bicéil an nach raúntamh ha se a fósa gobad as a tíitlir ar hóid sin a gáiltar náis ach ní léana hir an isicha agus seochún Emitigh Listowel hab se a brasint bhfuil dagint le fáilte sa bhfuil déanta go maithe san an Council na chur a bheras Eddie Healy an Council bhfuil ní rah talamh a cabhrú leis an éair mar sé sin fachta ar náisige Lahardane Bicéil tá ní mór an fácha sa chluithe san is agus siad Emitigh Listowel beag Lámhóracha bhfuil beag na fleigíos go chuirna de le a díal sa bhaile gur cúpla seachtain eile beag ihe an na bhóracha gan dat níhe san agus well Lahardane Bicéil meach tíad na lá ríist bra méidir meach fáda le teachta sa Fantáiste an sannacha rialann fantáiste an réitóid ifir a héanaag James Mahan san le bhí leorthóide agus bhfuil cúpla gortú an is a chuiristeachar cúpla imróí fear a bháin sínta san le Craobh a Mhór na Páirc agus fear eile sínta sannaige Emitigh Listowel ach gortú aigeantach chuiristeachar sin bar fór sé sleapdíanach
an san cúpla neomad a cha fós Seinnteoir ar a dalamh. Agus ní ráh ní fiochan ráh an éair. Mí beag loch banisteachtain is bortha meallar stormig ní bhí go cúpla seachtain is tólam. Don chiad cluthe eile, cluthe Mhór, don glob gan dát. Cluthe canis na hÉireann, rád na Sóisir. Se dan na hásta lei sin. Fiochan síos ar loch banisteachta Hísanson, Enda Murphy, John Heafy, Billy Doyle, Marco Shane na gaeltachta gan dát Hísanson na comacha. Mark Dasciún Hísanson ar Davelína Tránhóna go dísa. Mar héana ag le náda dó, mar bhí marca gimmart na cúlathe gan dát na gcóna bliantach spe se na hásta. Na cosantóirí Emitigh Listowel, ní lech náda dó scuil isteach acu. Ceann sa chéad le, ceann sa darna le. Nó ríist sin fós a fehebh sa. Im deir gorte móid a barca go Emitigh Listowel agus nach mar cúg neomatí sa bhreis caite an réitóir sa chluithe sa. Peile teachtamachchan sa go Leathardán Peile gortiú a chuiristeachid bhí crompa meachtasteachchan sanad. Agus bhfuil ní fadúhain an fadóg dar nach an isá líor thódaige. James Mahan at sunna tuchas leatach an mád in scuil sé feh ádanú an gaithe sé ceann ádarsteach híimi cadíana se. Sé Eddie Brown bhí Seinnteoir sunna Emitigh Listowel bhfuil deireadh le lá le Eddie tá Eddie meachtamach Sáildín Davelín in héimhatha sé hágan de stiganis agus sin isúla is fadóg darnach bheith fadóg le darnach le tachtanis an counsin seotasteach jo an máde sos leis an mádeor an counsin chorathris an drasnála bhfuil tá an sunna ige James Mahan bhil an gháscór fachtas a darna lethecha an counsin na teachtaró dhéanach tócha. Well, fadóg darnach le tachtanis an réitóir bhfuil. Gí cadíanana go réitóir is nach mar cúg neomatí sa bhreis caite an réitóir an counsin búlta machaige. Cahal cín sig sa chól agus bhfuil ní cluthe cóngur go bhéad sathagain ach bhfuil idir go maithad sa Emitigh Listowel Tránhóna héana chur suasacha ar clár a scór Lahardane Peile ná a tí for a scór amháin sa chéad le for ar háscór sa darna le ach ní Emitigh Listowel róláidir in sa Tránhóna. Dod Lahardane Peile ó chunta bhío agus siad well Emitigh Listowel a bheith ag dulchan cín go dtí cluthe canis na hÉireann ag rád na Sóisir agus lámór le teachta an glob ag an cúpla seachtain agus a súl go mór lei sin agus a fiochan siad na scór na Tránhóna díobhaid sa agus na himreoirí a cheasamachta Emitigh Listowel gan dát na cosantóirí ar fad le náda tíis le had géad scuil isteach acu leis an hásta lei sin. Bhí Niall Collins an a bhaíar an san mar lán cholaí Eddie Healy gimmert sig sa chúna for sé sin gháscór sa chluithe sa chiad le agus bhfuil fiochan de lína le chula Eddie Brown bhí sé siút goach chomá a chun tosaigh sin na himreoirí bhí gimmert an a bhar fad is tingan san Cormac Mulvihill idir Cardíagar a chrámig a siúd bhí sé siúd an a bhar fad far eile bhí go mána Brian Sweeney for sé siúd an cúil sin bhfuil an cúil is stocha bhí sa ráideach go más a chiad le bhí ceann éasca gomacha an counsin na chuiristeach sa bháide ach bhfuil chuir sé an broig leis agus bhí sé crín leis an ceartaige Brian Sweeney an counsin na chuiristeach sa chól ceann crín díadachán máideor Joe Queenan be sé díach lei sin a chu ríist de fiochan siad na himar henimar na chunsa Jack McKelligit go má Emitigh Listowel sin na ciní ceart timp an na barca dóibh ach David Keane bhí sig sa chúna an nach rinos na kicin na séire agus é stúr na himar de Emitigh Listowel timp an na parca well bí caiicí san is mé mun treáil an is go Emitigh Listowel agus lámór le teachtacha i gréibh na glob is a súl go mór lei sin agus go míle maithe go bhar fada go baile a bhílín Tránhóna as an chluisa a dhiiscint línitá ar TG4. An réitóir an féile leis an deasóga chur ar gceann san counsin seotasteachige bhfuil sé sin na fiochan go má bhfuil breagar brat bána meachta nádardainn chiaadúir Tránhóna a méid san diantaige téis ráneomad mutí be sé seo chur búra éigeantóra ó ceann preseachtaíanta gin cumachchan san féidir le Brian Sweeney ra éige le háta machas agus héchar sin an bheart diantaige nach suas na parca agus begéireachta le Cormac Mulvihill in is teochas leat amachán